Ti Masakbayan. Ti napalabas, kastaunay aliday ni James. Gapu tayin inot, ako mapsot ti panagkita na. Gapu iti dayta, nagbaliw mo ti panakilangan ni Melody nga asawa na. Kabayatan na, si susuporta latamat ni Nana Diling nga inana. Gapu iti kasjay ang nagbanagan ti anak na. Iti may sa amalan, kastaunay abartak ni James ang nagawid, kat kastaunay mat ti pungtot ni Melody. Gapu iti dayta. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ang napauluan. Narukop, nga aya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pangasim ko Melody, bakit? Di na kami ko mapanawan karagit ang nakta. Kasano kami langan no madayo ka. Nangruna na kita agad-adal nga anak ta. Asino pa ti mga sikaso kadakwada? Diyak ko makayat nga aramidan ti kastoy James. Nga masapol asya kon ti agsakripisyo para matlaan kadagiti anak ta. Saan nga umdas ti mapaspastrat ti basit a negosyum no iso ti karkarit mo? Saan mo't nga ti kasta, bakit? Huston! Uray anya pa'y ti ibagbagam, mapanak ijay syudad. Inak manggad. Apay, narigat ka di ang maawatan dayta? Huston, nanang, tatang, aking naawatan kayo kuman. Di kaya agapa, kababain ka dagiti makangag akaruba. Unmat ngamin, tatang, nanang, sumardang kayo kuman. Nagipulong gayam kada kayo ti apuyo, nana. Apay ka di aya anak ko. Anya tinagapaan nyo. Agsangsangit ni Yunis nga apok, nga imay ije balay me. Di da kay kanumaanawang agsinsin nung bat. Kasanumat ngamin, nanang. Dinakpalubusan ni James sa manggad. Kasano kami laangan? Anya, di mo't adda pang gadam. Apay ako na adi nakapalubusan di anak ko. Ije nga min syudad ti kayat na apapanan, nanang. Lumabalabalin, diyak ko mapalubusan. Anya, kano nagadayo ije syudad? Asino nga iti mga sikaso iti pamilya Melody balasang ko? Nanang, maawatan dak kumamat. Para matlang kadagiti anak mi, no apay nga aramidot ti kastoy. Sana pali. Asidagdamot kada kayo. Ala, tapno sana na dumakkel pa ito eh. Palubusan ka na mapanagtrabaho iti syudad. No dahito ti kayat mo, Melody. Anya ti kunam, pari James? Mapanagtrabaho ijay syudad ni Melody? Well, pare Alan. Pinalubusak latan nga uray agtok yan tiriknak. Ngam apay-apay lang nga masapol ang mapanedjay. Tiyan mo kat napigsamot ti negosyo yo, saan ka di? Ken may sa, dakal mo ti birok na. Ngagpapa ay kas kahera iti may sa groceria ijay ili. Kurang ka no, pare. Iso akayat natin mapanagtrabaho ijay. Kasta ka di? Wala. Palubusam latang arudan, pare. Nalabit, kurang ngagpaiso ti mapaspastrak ti negosyo yo para kada kayo. Well, pare. Palubusak latan tapno sana na dumakkel ti ririmi ato. Nakakaasim at may ramaraman ng iti duwang anak me. Wan pare. Umay kang arudan. Itulod ka ni Jebalayo. Umay tanto manen agpag na dito'y parke inton maminsan. Agyamanak, pare Saan na ta nagbalit ti panakilangan mo kanyak nga oreno kastoyin ti kasasaad ko. Agpagayam ta. Uray anyat mapaspasamak. Saan tong agbaliw day ta? Nanang, numabalin, di kala kuman pumampanaw di ti balay. Diyak ko makayat nga umadayaw ka kada kami. Nangruna kat kastan ti kasasaad ni tatang. Pangaasim ko mamat ayunis, anak ko. Maawatan na ko ma. Masapon nga aramidak ti kastoy, tapno makapagtuloy kayo nga agadal. Saan nga umdas ti mapaspastrakan ti basit a negosyo tayo? Gapo ta dumakdakkel mo ti gastos yo. Ngam nanang, napigsamot ti water refilling station tayo Umdas mat day jay ngagpaay kada tayo. Kan may sa, adan trabaho yu jay sentro. Didak lang amin maawatan, JR. Ngam para matlaan kada kayo no apay nga aramidak ti kastoy. Isa ang maawatan dak ko ma. Palubusan dak ko man. Bayan nyo, apaman ang makaurnungak, agawi dak adagos. Ikarit dayta.
Diyak la kahit amabitin ti usarin nyo nga ang kabsat. Ala, palubusan yung ti inayo. Napatag kayo ken kwa na. Umadayo, tapno makaurnong iti pagadalyo. Oh, JR, di mo't kayat mo tinersing a kurso? Wan tatang, dahil tati arapap ko, sipod ubingak. Matong pala ang dayta, inton makaturpos ka. Iso asay-sayatam ti agadal, ha? Tapno adagong ko na ninanang nyo ang nagsakripisyo para kada kayong agkapsat. Nagturid kan nga agpasyudad, Melody. Awan pa'y matgayam sigurado amastra kami jay. Apay, impasigurado ka din ni Belo ang maala ka iti kumpanya pagpapaayan na ijay? Saan mo't ket di, Nemya? Nakuna namat adakkel tinamnamak. Gaputa kahera mo ti sigod at trabaho. Ay, oo na yan. Sige nga rod, friend. Agan-anad ka ijay papanam. Agyaman ak, friend. O sige nga rod, inaklumuganan. Adan ti bas a pagluganak. Sige, Melody. Diyos timang tarabay kan ka iti sa dino man apakaysadsadam. At to'y tatang, mangan kayon. Nakaluto kamin kiniading ko. Da kayo ngay agkapsat. Saan kayo ka di pa'y amangan? Mangan kami matan tatang. Aggigiddan tayon nga agar mo, sar. Kumusta nga taitan ni nanang yo? Nasayaat mo't lang at ati kasasad na. Saan pa'y mo't ngamin nga imawawag sipod nagpasyudan? Wan ngagpay so tatang, dua alawasan, sipod nagpasyudad. Ngam di man lapulos nagparik na. Urayan tayo latan Nalabit ama kumikom laeng iti trabaho na. Iso adi na pa yan masangot ti umawag. Madanagan ak ngamin anak ko. Mamin anumat lati umawag ngayon no kayat na. Bayan nyo tatang. Padasag tumanin nga awagan ni nanang. Barag makontak kon, kat maamuan tayo ti kasasangad na. Wan ngagpay so tatang. Sige kit din, mangan tayon. Sakbay ngagbaaw dagiti makan. O sige anak ko, ken amangan numaladaw kayo na mapan iti pagadalan. Kumusta nga tamatan ni Melody agayim ko? Ay, awagak man kiti. Ni, isumat tumawawag. Hello, kumusta kan, Melody? Hello, Nemya. Nasaya atak matlatta. Nang saan ka naawat iti nagaplayak. Isong agsapsapulak pa'y lang iti trabaho. Apay, di ka man la umawag iti balayo. Madanagan damatan kan ka. Mabainak namin. Umawag ak tulatan kadakwada, inton adan maipawit ko a kwarta. Ngamrumbang laang nga ipakaamom kadakwada. Noan niya tipod no akasasaad mo ita. Karbangan damat amaamuan, gaputa pamilyam ida. Di ka madanagan, Nemya. Awag ak tumutla ida. O sige nga roda, kastapay. Bye! Sige nga Rod, kastapay. Agan-anad ka dita, Melody. Bye! Ay, una yung tigayam ko. Sa bahalin samot ten tinasumok na iji syudad. Saan samot ten apanggadan ti sinapul na. Nasayaat mo't tanalagip mo't imawag ka na kami bakit? Kumusta kayo ditan? Pasensya kan. Mabainak namin nga umawag. Gaputawan pa'y nabirukak idi at trabaho. Ngam ita, addan. Kan, ada impawit ko akwartayo. Nakanagan ka ni JR. Numarigatan ka. Agawid ka langan, bakit? Saan lakay? Kaya't katulungan, isong adak dito'y. Katbay anak ko mga ramid iti dayta. Alangarod bakit? Agan-anad ka dita, ha? Ngam numarigatan ka. Agawid ka diti lugar tayo. Manong JR, nangag mo ka diti imbaga itay timay sa amang mangan ijay kantin? Ti ka di may papan kininanang, ti bagbaga mading ko. Wen manong, pudno nga taday jay. Kasladyak mamati. Ipatpatig na tayo ni nanang. Nangruna ni tatang. Imposible mat amaaramid na ti kasjay. Di mo pa ilay bagbaga day ito'y abanag kinitatang ha. Tamangan no ad dangagliday. Sige manong, kan maysa, saan tapay matla sigurado
Nupod-nuwan no saan ti may papan iti dayta abanag. Husto ka din ko. Ang mga chismis laeng dagiti nagsiping ti dila na. Tinangngeg ta. Win nga rod Ala, sumraktan manong. Mangrugin ti sumaron a subject ta. Agkita tantulangan iton malam. Agkuyog tanto nga agawid Wan, manong. At yung ti koleksyon itang aldaw, James. Idulin mo, tapno da aramatan niyo kadagiti anak mo. Naikisay amin na yung dagiti sigod ang maikiskisay. 7,000 amin dayta. Agyamanak Mang Paulo. Dakkel ti kinita ti water refilling itang aldaw Apay, basit ka di ti kinita na kadagiti napalpalabas sa bulan? Tapay akas talauna ti dalag ti asawak? Saan, James? Saan pa abim mabait ti 5,000 ti rimit mi kenkwana? Hangam, kurangan na lata. Mang Paulo. Dispensaram kumaa, James. Hangam, panagkunak. Talaga, asaan ang makontento ti asawam, iti mapaspastrag ti negosyo yaw. Bayan nyo latan. Sana bale, adan panggadan na ijay. Kat makaipatpatulod pa yan. Nalabit, kaya't naklanga tulungan. Nasaya at matngarod ano kasta. Ay, sapay la ko mga road. Taagtultuloy ti mayat agasat na nga agtrabaho ijay syudad. Wan nga rod, Mang Paulo. Idawdawat tayo. Asapay ko matakanayon anasalun at ti asawak. Nangruna kat adayo kada kami a pamilya na. Mangan ka kadin iti armusar, anak ko. Nalpasan anangan dagiti anak mo. Saan da kan ariniing tanaimas titurog mo itay. Nanang, Jackson, maaklon ti kasto agasat ko. Ne, agsangit ka mo anak ko. Apay, adda ka dirikrik na adda ka din nasakit, anak ko. Talaga adya akong makakita, nanang. Awanan serserbig. Di ka kumaagsaw iti kasta, anak ko. Adda kami dito ya pamilyam. Saan da ka abaybayan? Ipatpatag da ka. Siyak nga inam. Asikaswan ka nga aginggat ka baulak. Pasensya kaila ko mananang. May kawak lang amin unay iti kasta ang panakak. Panagritnak. Ket agmay may saak. Awan ka di timang mangagyo at chismis, may papan iti inayo, apo. Nga, anya, Lola? Wan nga agpaiso, Lola. Anya ti kayat yung asawan. Diyak kumangamin kaya tapat dyan. Ngum umad-ado dagiti mang ibagbaga, nga adda ka nun sa bali akadendin na ti inayo. Saan mo't siguro, Lola? Saan ang maaramid ni Nanang ti kasta? Barang kasta nga agpaiso ading ko. Ngamjak la ibagbagakin ka. Nakitak ni Nanang itay ijay sentro. Anya? No nakita yo. Apay asaan nga agawid dito'y balayo. Kayat ko payapan ken. Nupudno ti atap ko wano saan. Diyo pa'y ladakdakamaten ti may papan iti dayto iti amayo. Amangan no ad-addang agparikot, apo. Uwin, Lola. Panagnakan mi pa'y ka ni Manong JR. Nupudno matlaang tinaidanon ka na tayo. Sinurot ko itay ni Nanang. Kat adaygam na basit abag. Nagturong ijay balay daan tinimya. Anya? Hangam, apay asaan ada tayo tiim mo na nagpakitaan na? Apay, saan ang mailiw ka na tayo? Mala, amangan no may tumula dito'y apo. Urayan tayo laangan tinayo. Bareng umay na kayo kitaan. Matiti kape manak ko. Agkapi kapay kabayatan ti panaglutok iti pangaldawan tayo. Agyamanak, nanang. Ay, alagayam ti sidaen nga inluto yun, nanang. Tay paboritom a pinakbet asili. Agyamanak, nanang. Naragsakak.
Gaputa, paboritok tinluto yo. Naragsakak ko na ngam nagliday mo tarupam. Apay, malaglagip mo ka di ti asawam. Wala na. Malagip na kami pa nga taasang pata na pamilya na. Saan nga ta mailiw karagiti duwangan anak mi? Di ka nga minagpanunot iti negatibo, anak ko. Amangan numakumikumlaang ti asawam, iso asaan nga umawawag. Sa pala ko mga rod takas na nga agpaiso na na. Kas nakunakon, di kagpanunot iti negatibo. Ikamang mo iti apo, dagiti amin aparikot mo. Naimbag nga oras mo, friend. Umayak man. Ha? Si kakaninday ta, Melody? Ay na, sobra ka. Umay ka. Ay na, maragsakan na ka makakita manin kan ka, friend. Kasta man, friend. Kat agyaman nak, tanadanon ka diti balayo ita. Ay na, rumwarak ko maitayin ka. Gaputa day off ko ita. Ustumat asimangput ka. Kumusta kan? Naimbag man, tanalagip mo mulaangan asangputan ti pamilyam. Kinapod mo na. Sa anak pa'y anagawid iti balay. Nagdiretso ak dito'y balayo. Gaputa da kayat ko nga iyuman kan ka. Anya? Ay sus, di ka maawatan, friend. Anya ka diti mapaspasamak kan ka. Ada na dagsa na parikot ko, friend. Kat kayat ko ayuman kan ka. Barang matulungan nak. Anya nga minday ta aparikot mo. Ala, ibagam kanya. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Narukop, nga aya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.